uyaphilisa olelana Khumbul'ekhaya Khumbul'ekhaya Khumbul'ekhaya. Zolo loku mbukeli bengibuka isithombe nginoma wami nginonyaka nje ngizelwe. Ngikuthole logo kuyisibusiso esikhulu ngoba baningi ababukeli abavela kulolu hlelo befisa sengathi ngabe banazo lezo zithombe bejabulile nabazali babo bese ngabantwana. Loku kungikhumbuza ukuthi izilwane ezilapha eJohannesburg Zoo azikwazi ukushutha izithombe kodwa leyo mizuzu ekhethekile eziyichitha njengemindeni iyohlala njalo isemqondweni yazo. Ungunaphakade ngingu-Andile Khalisiwe kanti ke sithi lungu ebhodweni sibone ukuthi ngabe sikuphakelani namhlanje. Momkhulu wakho sebafuna inkomo bafuna inkomo kule inkomo zami bafuna kubona kuyikhethela zona. Bafika bakithi ngalosihlanu kwaba ngomgqibelo lokubala naye bakithi baze banqandeka ngomgqibelo. Kwaba li communication bazisabutwana. Papa hakho ya ngoba uyangishaya uyangishaya ngezinto ezingilimazayo. Hawu man angazi ngafana nomuntu ohlanyayo ngalelo langa lelo. uThembi Majola intokazi yaseRathanda uthi yena akanaso ngisho nesodwa isithombe nobaba wakhe eseyingane. Uthi isifiso sakhe ukuthi axhumane naye phinde babonane okungenani athathe ngisho noma esisodwa nje isithombe naye. Kweyintweni eziningi abangazenza ndawonye njengobaba nendodakazi basihlangane naye. Igama lami nguThembi wakamajola. Ndihlala eRathanda. Ndizalwa ngu-Emily noMgqibelo Majola. Ngibhalele iKhumbul'ekhaya ukuba nifundise utatam. Utatam nguDr Philip Nhlabathi. Angaze ndimbone utata wami. Ukuhlukana kwabo andazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa into endiyaziyo ukuthi ingathi utata wakhupha ilobolo for mama kodwa wakhupha ihalf for mama. Kodwa ezokuhlukana zona andazi ukuthi bahlukana kanjani. Umama yena watshona 2007. I think bensena 9-10 years elo xesha. Kwakubuhlungu ukukhulu ukundazi ukuthi okay umama yabona lanto ukuthi umama uyamazi. Umama at least yena ndambona ukuthi lona ngumama. Noma ukuthi benimncinci kodwa ndiyamkhumbula naye ipicture kamama. So ekhuleni kwami like beninokumkhumbula olathando lwakhe olubekanikeza lona. Kodwa ke umalumekazi bekasivalile so space kamama. Kodwa ke yeah. Ndinala nkumbulo leyana man. Mama ndiyamkhumbula ndiyazi ukuthi like if ever bekaphila ngoku ngabe kunjani. Mhlawumbe ngabe sithethe story is different because yena ndiyazi ukuthi mhlawumbe bekazanikeza information epheleleyo ngotata. Because nguye umuntu wazinyana, nguye umuntu onlethe emhlabeni notata. Isupport bekuyinto ebenayo from umalume nomalumekazi. So kuwo wonke ama-challenge benawo bebahlezi bakhona. If it happens ukuthi niyamthola utata, ningathanda ukuthi sibe ne-relationship nakhona ingabe naye uzandamkela. Ukuthi nimthola kanjani, ngizomamkela njalo. At the end of the day ngutatami. Kulolu hambo oluzoba amahora amabili olusuka eHeidelberg eGauteng lubheke eMabopane ePitoli khona ngaphakathi kwesifundazwe saseGauteng. uThembi unethemba lokuthi uzozitholela amaqiniso ngokuthi kwenzekani ngempela kubaba wakhe. Amaphupho enawo ukuthi utata like abe khona. Mhlawumbe manje like ngithole umtshado, abantwana ngibathole nawo like abe khona ukuthi bamazi because mama kasekho.
Njengoba ngizofika, yo, ngizowamukela yonke into enizoyifumana. Kodwa isifiso sami ukuthi nimthole utata. Ngoba yinde le ndlela endiyisukile lekhaya ukuzomfuna. Ingathi impendulo zami angaziphendula. Nami ngithola ukuthula. Awu mntana. Uye baba wakho. Baba wakho. Singathola indawo yokuhlala. Andilethe isitulo la. Hawu baba, iminyaka emingaka ungangifuni. Bengufuna kakhulu nedi bangimosha. Ngamoshakala le kagogo wakho. Nangizoqina kumoshakala kwakhona, ngangithi ngiyodlobola mama wakho. Nakumele ngilobole mama wakho awusemncane wena. Bala na mama wakho till. Kwaze kwaba bafika bakithi ngalosihlanu. Kwangena ubayini ngalosihlanu, kwaba ngomgqibelo lokubala naye. Bakithi baze banqandeka ngomgqibelo ntambama. Emva kwaloko kwakulwelwa ini. Kunenkomo zami. Iyangakhipha for mama wakho, kwabuye kwaba nenkomo engayithenga. Zahlala nje nethi kuphela. Emva kwendaba kwathi inkomo zami manje intasikane nasishiyo lobola lapha. Bobaba wakho bomkhulu wakho sebafuna inkomo. Bafuna inkomo kule inkomo zami bafuna kubona kuyikhethela zona. Okay, mara zange aba nenkinga nalongo ukuthi vele inkomo beyihlala khona. Ngase ngiyahamba ke sakhuluma namama wakho ukuthi okay mangabe abafuni so bazali sizakwenza njani. And then ke yena wathi hayi mina vele muso ngithanda wena ngizohamba nawe. Nase kufika lesikhathi sokuthi njani ngavele ngeva buhlungu ngahamba ke. Enyangeni wesithu ngasuka mina straight ngaya futhi ngayokuhlola. And then ngifika lapha ngithola ukuthi manje na inkomo ezinye futhi azisekho bathi bayithengisile. Ngathenga namasenke ngithi ngizonakhela umusi. Ukuthi kwakune uniform yami futhi eningi lengangishiye khona. Thola ukuthi akusana lutho. Lento yasengiphatha buhlungu kakhulu. Manje wena nomama anihlukananga. Bese ngakahlukananga, zange sahlukana. Noma kuzokwenziwa idlengesi yakho, kwenziwa umsebenzi wakho ukuthi manje na uzothola certificate. Ngangithemile uzobiza ngesibongo sami ukuthi vele musekukhona lengikukhiphile. Uyabona bakwala lokho gogwakwala washaya phansi. Wathi angeke kuze kwenzeke lokho ukuthi manje na wena ungabiza ngesibongo sami. Ngasho ngathi umntwana uyongihlupha ngendini la. Uyayibona. Manje baba azange kwafika kuwe ukuthi ungifune kule minyaka le eminye lesele. Mntanami namanje ngijabule kakhulu, into yenzile inkulu kakhulu. Ngiyathemba namhlanje nami ngizolala ebuthongo. Yebo. Yah, baba mina bengifila ngathi angithandi. Like ekukhuleni kambe ngizibuza ukuthi how come mara baba mangeza azongibheka noma sengikhulile. Uyazi ukuthi mama msekashona? Mama wakho? Washona? Mntanami kubuhlungu ke lokho. Ngiyabonga mntanami kakhulu. Awusiwedwa. Kwanamhlanje awusiwedwa. Unababa, unabodadweni labaningi kakhulu kabi. Unebafweni. Kuna 12 yabo sisi wakho, kuna 4 yabo bhuti. Na 16 yabantwana abaphilayo. Angibala bangashonanga. Kusho ukuthi nyalo njengoba uthole babo wakho, uthole wonke umndeni wakho. Kuloko mntanami ngixolisa kakhulu ngokuthi wena awazi lutho. Wena awuna problem. So baba ukusuka lana siyaphi? No mntanami saqhubeka njengomntwana nobaba. Till. Njengoba vele kwakumele kube njalo. Uzoba right nje futhi kakhulu. Ngiyithombe la. Zami. Ngiyithombe. So bebangitshela ngawe, like ithombe besikhona besihlezi khona ithombe endlini. Bangikhombisa ukuthi ayilona ubabakho.
Mara leso sikhathi leso bengisemncane bengi-understand because nawe bongekho empilweni yami. Bengizibheka nje. Lo ngu-anti wakho lo. Usaphila? Ukhona nje. Lo i-firstborn yami. Bengazi nokuthi une-firstborn. Sesenginale kamama. Okay. Akubuhlungu nje ukuthi naku sowashona naye. Lokho kubuhlungu kakhulu mntana. Wena awunankinga nami, bengikufisa nje ngomntana. Manje kwaba isimo. Kuloko nje uzangicolela ngihlabathi kakhulu. Ungicolele nje konke lokho ni. Ena angiboni ukuthi namhlanje kuyophinde futhi kwenzeke lokho. Njoba ungitholile manje uthole baba wakho. Amen. No problem. Yes, baba. Yebo mntana. Yebo. Xolele. Sukela manje sokuqala kabusha. Ngempela mntanami no problem. Ene uze ungibongele kakhulu kumalume wakho. Umtshele ukuthi uthe baba wenze into enkulu kakhulu kabi. Ngeke akukhohlwe. So baba usebenza ngelo nge-TLP. Angithethe ungibonisa usebenza njani ngayo. Ngijabule kakhulu njengoba ngithole ubabami. Bengicabanga ukuthi angeke ngimthole angeke angamkele. Njengoba ngimtholile kanje ngijabule kakhulu. Ngiyathemba ukuthi soba ne-relationship ekahle going forward. Yeah, ngempela. Lokho vele kuliciniso ukuthi ingane yami ikhule inganababa kepha ubaba khona phela. Kepha ke kuloko ngiyexolisa kakhulu. Nami lokho ngiyakuzwa impela kubuhlungu. But kwamanje mapain engwezwayo akasekho ukuthi nakumntana nami uyangibona ngiyaphila. Ngokuthi bekuba nzima ene futhi nangapha umama akasenaye. Kusho ukuthi manje impilo vele kumntana nami kumele ngimnikeze uthando lonke. Ngimjabulisa kasana mama sona baba kuphela. Ngawuye. Hey. Semthokozela uThembi ngalomzuzu okhethekile awutholile ukuhlangana nobaba wakhe. Abantu abaningi banganikezela ngomhlaba wonke ukuba nje nalomzuzu. Kanti sethemba ukuthi bayowazisa lomzuzu enhlizweni zabo ungunaphakade. Nawu ngaba sethubeni ke lokuhlangana nalowo wakini owanidukela kudala. Uma nje ungabhanda bakho phansi uthumele ngefax ko86 511 7440 noma usithumele i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Kaphinda futhi uthumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Endabeni emfushane kwabalahlekile kuleli sonto sihlangana nendodana kaBusisiwe Immaculate Jwagha enguSithabiso Jwagha. uSithabiso ufundisa eFlorida kanti uthi isifiso sakhe ukuhlangana nobaba wakhe angamazi uKennedy Ngobeni. Nalo daba lwakhe. Igama lami nguSithabiso ngwakaJwagha. Ngiqhamuka endaweni yase-Potchefstroom eHarding kwaMache eKZN. Kodwa ngokuhlala ngise-Johannesburg eFlorida. Into eyenza ukuthi ngibhalele Khumbul'ekhaya ukuthi ngizame ukuthi ngithole ubaba wami owagcinana nomzali wami uma wami ubusi wakaJwagha ngonyaka ka-93-94. Igama likababa wami uKennedy wakwaNgobeni. Owayethe uhlala endaweni yaseKatlehong eJohannesburg. Bahlangana ubaba wami esebenza eThekwini, ube electrician, then bahlangana kwase kuvela mina. Ngithe umama uma ngimbuza ngise primary ngokuthi ubaba wami ubani, ukephi, usaphila owashona yini. Kwayela ngitshela khona istory sakhe ukuthi
sengizelwe ngo-93 uma wase eyangihambisa ukuthi ayongibonisa ubaba wami la esebenza khona ukuthi afika ngibone. Nangempela wangibona wangiphatha naye washo wavuma futhi ukuthi no ingane yami le ifana nami. Then ngaleso sikhathi uma wami wayesethi-ke ucela ukuthi ubaba wami eze wagcina efikile-ke kaJay Mlazi la uma ehlala khona. Wafika ezokhuluma nomndeni waseyavuma ukuthi no uyamazi uma wami and futhi uyangazi nami bese ngibonile. Base bemnikeza ikhalenda bathi akakhethe usuku la azofika ngalo azohlawula khona. Wayeseke eyayikhetha idate wathi uzobuya ngalolu suku. So uma ubenokuya kuyena emsebenzini sokuthenga esinye isikhathi uma la bekuvumelene khona ukuthi akakhokhe i-maintenance. Wayethe akakhokhe i-maintenance 150 naye wavuma ukuthi uzoyikhokha. Wagcina engayikhokhanga. Then uma wahamba ubuyela kuyena emsebenzini mayefika khona wafika wathola ukuthi no emsebenzini akasekho. Phakathi kokuthi useresignile noma umsebenzi uphelile okaphela i-contract asikho sure. Kodwa wagcina engasatholakali ngaleyo ndlela. Mina ubaba wami angaze ngimbone obviously because ngangisamncane ngaleso sikhathi. Kodwa yena uyangazi wangibona wangiphatha. So during that time besabonana benoma wami ngisamncane wacela ubaba wami ukuthi ucela ukuthi angithathe from eThekwini angilethe eKatlehong ukuthi azongikhombisa uma wakhe or umndeni wakhe. But wayengafuni ukuthi uma wami ahambe naye. So uma azangavume ngaloko because wayengazi wani ukuthi umhambisa kephi and futhi wayengenayo guarantee ukuthi uzongibuyisa yini. Noma ube supportive uzamile ukubhalela uKhumbul'ekhaya since ishow iqala I think as far back as 2007 and 8. Nomndeni wami wakaJwaga has been supportive kule process because even ngikhula bengiyingane yakhona namanje ngisayingane yakhona. Ngikhule kahle ngikhulisa uAnti wami uma esebenza eThekwini. So ayikho enye into engathi mhlambe bengishoda ngayo. But engikudingayo njengamanje ukuthi ngihlangane nabo babama ukuthi usaphila. Uma engasekho ngihlangane nomndeni wakhe nabantu basekhaya ukuthi ngazane nabo. Ngazi ukuthi ngine-family yami ingakephi. Mhlambe ezinye izinto empilweni yami ngagcina seyihamba kahle uma ngagcina ngithe ngihlangana nabo. Baba wami Kennedy wakangobeni. Imina uSithabiso ngwakaJwaga ozalwa ubusisiwe Immaculate wakaJwaga. Bengicela ukuthi mawukuthi uhleli manje uyibukele iKhumbul'ekhaya noma umuntu wasemndenini wakhe uKennedy ngobeni. Bengicela ukuthi ba-reach out to Khumbul'ekhaya ngoba ngingajabula ukuthi ngihlangane naye ubaba wami ngihlangane nawo futhi umndeni wami wasesayidini la kababa wami engingawazi. Mbukelo mothandekayo uma nje ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kubaba kaSithabiso Jwaga uKennedy Ngobeni sicela usithumele iSMS ku42988. Khumbula ukuthi iSMS ngayinye izokubiza 150 kanti ama-SMS amahala awasebenzi. Ungakhohlwa ukusivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu lithi www.khumbul'ekhaya.net.za. Sikhona futhi kuFacebook kanye nakuTwitter. Mbukeli ave ngijabule buka indlu lami etsemva kwami. Hayi zimile ngeformation kodwa siqhubeke ngomsebenzi sokuleso sikhathi sokunikufundele enye izincwadi ezivela kini. Khumbula ukuthi silapha ukuzosiza wena uma usinika zonke imfanelo zalehlobo ezaduka kudala ongathanda sikusize uxhumane nazo. Yakusihlwa efundeka ngalendlela. Dear Khumbul'ekhaya, greetings to you all. My name is Kingsley Mfundo Mjandana, and I was born in 1993 at Hamburg Hospital in Florida. My late mother is Maina Cindy Mjadana, who was born in 1970 at Ventersdorp and who passed away in September 2005. Could you please help me find my father, Bonkosi Elias Thobela? I don't know much about how he and my mother met. All that my aunties told me is that Bonkosi Elias Thobela worked at a text butchery in Florida in the early 90s and was last seen at Bromfisherville, phase 1 or 2. Please help me find my father, Bonkosi Elias Thobela, so that I can find peace. Regards, Kingsley Mfundo Mjandana. Mbukela uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kubaba kaMfundo
Bonginkosi Elias Thobele. Sicela usithumele i-fax ku-086 511 7440 noma usithumele i-email khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Ungasithumela futhi incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345, Melville 2109. UThabise Ndlamini benomfowabo ufana basesibukeng bathi bezwa kunegebe elikhulu elivulekayo ngenkathi behlukana noma wabo ngonyaka ka1999. Isifiso sabo manje ukuthi livaleke lelo gebe ngokuthi baphinde bahlangane naye. Asibabone mbukeli. Lebitso la ka ke Nthabiseng Dlamini ke dula Sebokeng zone 10 onana ka monana ke ngwana heso ke fana wa Nhlahlama ke ngoletse Khumbul'ekhaya ke kopa thuso ho batlisa ngwana heso le family ya bomme wa ka ngwana heso lebitso la hae ke Siene mme wa ka ke Ana Matseko Masango mme wa ka ke moqinne 1996 re ne re dula dipolasing ha ne ke hatsane re hola re sala le batswadi ba ka le nkgono le ntatemolo ne re ba bitsa mme le ntate ke bona ba re hodisitseng batswadi ba rona ba ne ba sebetsa mara ba sebetsa ba ntse ba travel ba tla ho rona ba re tle go bona ba tlise diaparo ba tlise dijo ho la tsala ka tsatsi le leng ba renke ne re tlamehile re tsamaye re tšhintšhe sekolo ba renka Rakgadi wa ka na dula ka Everton ya ba o bua le batswadi ba rona hore re tlo dula ka Everton a kgone go hlokomela and then ho etsahala o bo fihla Siene e ba hlaya hona dilemong tse ka 1990 Siene a ba hlaha Siene ha hlaha o nantsa tsamaya le mme wa ka a travel le yena rona a re siya le ntate le Rakgadi ho ba etsahala ka tsatsi le leng mme wa ka a ba re wa tsamaya o ya ha bona Secunda o lo lata diaparo tsa hae le tsa ngwana ho betsahala hore a die ho khutla be ba founela ka ha bomme wa ka ba batla ho utlwa hore mme wa ka o kae cause se le 3 months jwale a tsamaile and then ha phone ha re nix ha ba founa a ke tsebe ba thotse mang but motho ba mothotseng ke a ba jwetsa hore mme wa rona o so hlakahetse and then ona le 3 months a hlokahetse and se ba mpatile the following day the phone number tsa ana di sa kena nix and then ha ka ba dula ntate wa ka hantle cause after hore mme wa ka a re tsebe go utlwa hore mme wa rona hlokahetse ntate wa ka o la kula after mo cause la tlola le bomsebetsi and then a ijella di tšhelete tsa hae after mo itsa qeta ho ja tšhelete tsa dene ya ba yelena wa hlokahala cause ape utlwa ba re gona la buti ha re mtsebe le yena buti ba re ke laki ha re mtsebe mtho ba re ke yena a moholo rona so ha re tsebe ke la bona ke ngwana wa magriza ke laki ke ngwana wa magriza rona ga o fela le ntate wa rona ka pa jwa ha re tsebe ntho re tsebang re tseba ho thwa re na le abuti a moholo so ha re mtseba so ka re mbona le bophelo ne bo sa ntle go malaka nix ne bo sa ntle ke la bona ne bo sa ntle cause il la shapa le ding ya yona la shapa holo cause ke la bona rona se re tlwaetse khodi ya fela se re tlwaetse ga tseba magriza ke tswa jang ka pa jwa o ke la bona ha o le ngwana se tsana o tla hola ona le motswadi ke la bona o tseba ona le plus le rato la mme a le tshwana le rato la ntate mme ke ena o tlisang lefatsheng mme ke ena o spendang nako e ngata le ena o fetang ntate cause ntate ha yo o mosebetsing o ke la bona so that's why ke re le rato la mme a le tshwana la ntate so go tse re sena le lona le rato le la mme tolo so bophelo ne bo se sharp nix Siboneke mbukela ukuthi uNthabiseng nofana bazosithola yini isiphetho abasidingayo ngoma wabo kulolu hambo losuke Sebokeng eGauteng lubheke eKameel Rivier eMpumalanga lolu hambo oluthi aluba amahora amathathu ke tshepa hore mo re yang teng re tlo thola ditaba tse monate le rona ke re bene le closure cause hobane jwale e se le dilemo tse ngata re sa tsebe hore ngwana o ko kae le mme o hlokahetse lebitla la hae le ho kae le family kaofela yo ho kae re ka thaba haholo le ho tseba family ya bomme hore e ho kae re ba tsebe le bona ba re tsebe mo re dulang teng re kgone ho ba tjhakela le bona ba re tjhakele
nna ho ya ka tjhebo ya ka bothata ba ntle e ke nang le bona ene e ke batlang like ke botsebe ne ke ba hore o kila bona if family ya bo Magriza le family ya bo Timer ne from the start if ho bile ana ke ngama if ho bile go bana le ntwana na ke le communication between family tse ithutse ne nka be re se maemong ao re leng hona jwang ne because le ntwe e re etsang no nka be le siko nix if ba ile ba tloa from the start if Magriza le Timer bana ba nyetse like re dulang like nkonye one nka be re tseba ka matsoma nka bo sena mathata ana ke re keneng ka ga hona jwang Ibu, njani? Sko, ano? Masango? Kabo? Abo Ana. Iye ngikho ana kamasango la. Elinye igama lakhe ngibani? Ne ke mo tseba ka Ana, then la ne gona ne re mo tseba ka lona ke Matseko. Matseko iya. Alright. Nna ke Nthabiseng. Mama. Wa ha Mosia. Okay. Ke nyetswa Dlamini and then ke ngwana heso o nana ke fana le yena. Okay. Ne re batlana le family ya Masango because of Ana ke mme wa bona. Oh. Okay. Tata. Kabo ana ngikho la. Okay. Ya la ngikho kwaMasango. Ya kabo ana. Okay. Yeah. a ke tsebe papa ka se kgone hore re dule fatshe hantle la ke re tse batla kokang hantle because ntho di ngata tse re batlang ho di etsa Ntulo. Yabo mtshana ngiyanisa. Kwenzekani ngabantwana bachiya kuphi nina nikaze nitsho ukuthi kwenzekani ngobani nokuhla. Okay, Ana hane a tloa kwa ka Sebokeng. Yeah. O tshola go o tla ha bona. Yeah. A tsamaya le ngwana. Yeah. A re o tlo nka diaparo tsa bona. Then ayo aha motse ka kwa ka Sebokeng. Yeah. So o la feta maybe 3 months ka ofela a thotse a sa re mix. Ragadi wa ka a ba founa, I don't know ragadi wa ka o buile le mang, ha ke tsebe o buile le mang between mo family a batla utlwa gore Ana o kae. And then story sa se thotseng ko hore Ana o hlokahetse. And se re bile re mo patile. And then a ba botsa hore ha o bathong why le sa re jwetse gore Ana o hlokahetse because jwale Ana o na le bana ka mona. O sile bana ka mona. Rahara ke man. Ke Matebello. The following day aba phone a batla ho utlwa hore so ho etsa etseng. Then le teng hape ne then the time ba re founa ne re jwetsiwang hore mo rona hlokahetse ne it's like mothana mo phone it it's like maybe say like bo 3 months ba ana ke a se apatu ngila one so rona be re ipotsa then why ntho jwale like e tshwanetse ho etsa ene la hape re batla ho tseba hore if mo rona a hlokahetse cause rona re tsebe a re tsebe fela hore nnete mo rona o hlokahetse straight so re batla re tsebe hore ke o hlokahetse jwang ka mantso ma ho etsa etseng o bolauwe kapa ho etsa etseng hona kula ke tsona ntho tse re batlang ho di tseba tseng le ngwana hape si ene le yena se re mqena le mnyenyana it's been like 21 years if I'm not mistaken since re mqena o joined him siya okay. O hlokahetse o la hlokahala ka 2001. So what's etseng ka ausi wa hao? O le wa tlhofala. Yeah, ka 1996. Yeah, nna ke re ka go jobe ke mfone la sister o tlhogafetse gore o tsile gae sister maybe aka chaza nna ke no tseba gore sister o tlhogafetse
Okay. Okay. Okay, dumelang. Yeah. Tikai. Teng. Ke nna mamogolo wa lena. Eh. Ke Kgabe, re batlana le lona. Eh. Okay, fine. Mama gago ne ba dula kae kana pleke ela? Ne ba le ba hirile a nna le papa gago. Go ba le communication ba sa utlwane. Papa gago yabo. Yile sikhathi makazosuka le athi ngibona ukuthi uzongibulala. Okay. Yeah, ngoba uyangishaya uyangishaya ngezinto ezingilimazayo. Okay, weza kimi. Arimona ai sister kinagana gore ke o stoka dilo, ne? Ngoba umuntu vele uphusha ibusiness. So Skirlek ana uyile Khumbul'ekhaya. Khumbul'ekhaya uyile ara sister hlokhuhla maybe ka weekend. Weekend yeo azange a khutla. From there khwafela matsatsi man. Khwafela beke ya bobedi. Angazi yazi. Khumbul'ekhaya uyile ara sister hlokhuhla maybe ka weekend. From there khwafela matsatsi man. Khwafela beke ya bobedi. Ka utlwa gore a sa leyo. O tlogafetse. Teng o le maditswe ke batho. Angazi yazi. Okay. Azange kwazi umuntu. Yazi nakuthiwa hamba uyolanda nanga umuntu wakini lapha ne. Akekho ozokhipha iqiniso ukuthi hayi mina ngiyazi or ngibonile. Sisele ne question mark. Yasilimaza imphefumulweni yethu. Ukuthi umntana sekhaya washona. Ngendlela engase right. Yabona? Okay fine ngizwile. Umuntu oqala ngithabiseni nganifuna. Ne? Nginama contact waka uba no email. Asebenza from angazo ole Joburg na. U-email kusho ukuthi nangiloku engizama ngemfundo ngangamthuli. Kwathiwa u-email akasasebenzi lapho. But umfazi lo womlungu wathi hayi manje ngizake ngikubuzele ngazi kuzibani. Uzibani lo wathi ngiyamazi yena but akasasebenzi around la. Naye wathi but ngizozama sure ukuthi ngiyamfuna. Wamfuna wamthola. And uthola ukuthi umama wenu sesimncwabile sekuphele nabo ma 3 months. Yeah. Maka ngifonela kina email. Email imang. Ara usbar awusangikudlwa na. Ke rai man sbar. Why ke le batle ga kana le so tlhagelle. Athi naye why ningasitsheli gore Matseko hasaphila. Ngathi mina ngibe ibhlungu. Umuntu oqala wakwamseya engakufuna. Kuwo umuntu oqala ngakufuna ngangakutholi. Bengeke kushone umama wabonithabiseni singatshela abantwana bakhe. Uyabona? Okay fine. Akhale antwenu akhale vele kimi sahlukana lapha emoyeni. Inkulumo singayicedanga. Ngakusasa aphinde futhi abuye. Sibari man I'm sorry. Ngihluleke ukukhuluma. Yabona? Nikitswala khile hambi. Ngathi angiya understand. Yabona? Wathi khona manje ngithena ngitshela ubaba ekhaya. Ubaba enenaye seka akasenambili. Ubaba uphatheke kabi asho umkhulu. Yabo? Bathi mina ningasblame bantwana bami. Papa lona wayithitsela eTlakamo. Ubaba wenu mina iqala ngilibeka kuye. Ngilibeka mina kuSibari ukuthi uSibari since well azwile ukuthi uana washona uhleli nani. Ngobeni kasahlali naye. Ngenza re dile. Ngobeni right. La uyazi beke sangeviolent la. Lina le tseba hore go ngkhulu dabe una le violent. Yeah, be le violent mo. Atlalintsha. Last born ya haba ke rikintsha. Atlalintsha iso. Mina ngazi nobaba umncane wenu. Ubani uHansi? uHansi. Yeah. Yeah, ibona. Hayi gona ibane mama re maybe ha le re batle o family bo mme gona ho tjong ha e rata. Next mntana. Next. Sinifune khulu. Next sinfunile. Ntho yena o kae? Si ene na o kae?
wa moshimane siene teng then ona le ntho ngape ke batlang go botsa then rona re hotse like re tseba hore re na le abuti like a moholo rona like even though re sa tseba hore ke la bona re shera ntate le mme le yena kapa ne le separate ba re ke like o tele ya re mbona o teng ke abuti wa rona kapa ke malome na ba re frekanya go sa tsebe gore ke malome kapa ke abuti wa rona mara kwa mmalo ya di chiramma okay chiramma ya so re tla khona like maybe before re tsamaya re ye lejong la mo rona exactly ne la ka mkhulu ya ai nna ke itse re thabile haholo khululekani bantwana basekhaya featuring nikhululeke kakhulu featuring khululeke nje kakhulu umalume doctor yini re thabela le tseba khose rona ne re sa le tsebe la wa mix mina ngangitena nibancane wena na usesemncane bebakere idayideng la ngabasuka la bakubopheleli ya ube ubuhlalo sola ya bakubopheleli ubuhlalo la ehloko ya engimkhumbulayo kakhulu mara efana nobabakho kakhulu wena straight usibani bekadark kodwa netso ya netso noma afana naye but ikhala eyakahansi ukwanzi umhlophe ya ikhala yakababa vele usibari straight mina ngiyabonga ne ngiyabonga akanani ngiyabonga sure mchanami imumalume akho mchana bateng kontlong ba bang ngwanane ngifune khulu ngiyathokoza hayiwa hey mina ngijabulile bakithi yazi ngijabulile ne ngijabulile ngabantwana bakasisi wami ngijabule kakhulu ikakhulu futhi ngibonge lo antu Emily walabantwana ukuthi abagcine abafake ngapha emakhwapheni wakhe abafukamele athi so far mina ngibonga Khumbul'ekhaya kakhulu ngalendlela leyo ukuthi vele ngibonga more than demand over whatsoever ngibonga kakhulu nje ngihlangane nabo umthana la bekudala ngibafuna empilweni imizamo yami engiyenzile nami ukuthi ngibathole nethi ukuthi ngihlulekile mara bona bagcine bavela dumela ele kae teng o nna ke Nthabise ke sana no kopa ho tseba nna manke ma Ni kamula mngsini. usieni Se lui praya mikule ulaki. ulaki thabela lo tseba ka ba ka le bona finally thabela le tseba up to so far ke khotsofetse ke la bona cause ke tswana ntho tsene re batla go tseba like from go tswa go bona ke la bona tsene re sa tsebe tsentse since all along for 21 years ntse re batla go di tseba so ba jeno ba arabile then na ke khotsofetse cause re tshotse di answers cause le mo se re tseba makrisa rona go betse ka se re tseba le ngwana bo rona siene le abtua rona la kire ba jwang cause ne re sa batse se re ba bone le sefahlong go okay ke bona ke bana ba bo so ke thabile ana ngimi doctor umfowini sizokubikela ukuthi abantu abakho sibatholile kade sikubawa ukuthi abantu abakho siyabafuna namhlanje sibatholile ntho e re tlo etsang ko re se re tlo dula re kopana re tlo etsa go jwang kapa jwang re se ke ra lose contact le bona mistake o se ke etsala hape e se le lapa la ka le ke lapa la ka ho tloa ka sheko bana ba heso a never ka ba le bala bo mamholo bo malome e tlo ba tlo dula ke na le bona re tlo dula re kopana re tlo etsa contact ho tlo ba monate a ke sa batla mistake tse ding tsa etsahala tsa etswa ke batswadi ba rona di etsahale hape e se ke tsa affecta le bana ba rona cause bona re tena re le monana ke dintho tse entsweng ke batswadi ba rona so mistake o ha ke sa batla hape
Likhulu leligebe elavuleka lo mndeni ohlukene yonke leminyaka edlule kanti angeke livaleke nje ngelanga elilodwa. Ngakho siyabanxusa ukuba basebenze kanzima usuku nosuku ukuvalela isikhali savuleka bengekho ndawonye ukuhlala bebambene njalo. Bukela ke ngithathe leli thuba ngikukhumbuza ukuthi ungayindawo ngoba emva kwalokho izithombe zabalahlekile ziyalandela. Kwabalahlekile kuleli sonto sivula ngoThobile Mtambo sesithombeni waseThekwini ufuna ubaba wakhe uThulani Mwelase waseMelmoth owayesebenza kwaBB Company ngabo-1999. Umzwandile Ngobese waseSoweto ufuna umama wakhe osesithombeni uNonhlanhla Thabetse waseSwaziland. Kanti lapha esithombeni sinosipho Goodwill Mayine waseSchwarzreneke ofuna ubaba wakhe umzwandile Malusi wase-East London owayesebenze Orkney ngabo-1981. uThepiso Susane waseSoshanguve ucela ukufuniswa udadewabo osesithombeni uElizabeth Mukhayeji Susane owayedume ngoDoli wanyamalala ngo-2007 eya eMabopane. Kanti uMandla Maluleke lapha esithombeni waseGiyane ucela ukufuniswa mama wakhe angamazi uMaku Makula waseFree State. Nangu Masabata Linet Moliko osesithombeni waseVanderbilt Park ufuna ubaba wakhe uLawrence Mabasa wasePretoria owayesebenza e3 Rivers ngabo-1983. Bese kuthi uMabo Bonzi waseHebron afuna umfowabo osesithombeni uMartin Mishek Opa Bonzi owanyamalala ngo-1989 uke wabonwa eFeljoenskroon ngabo-1991. Kanti lapha esithombeni sinoNomonde Duma wasempendle ufuna ubaba wakhe uJabulani William Khumalo waseNewcastle ozalwa kuManhlapho. uHector Mbungele osesithombeni waseBushbuck Ridge ufuna umama wakhe angamazi uMavis Muhlawule waseMatatiyele. Bese kuthi Thomas Chloriso Mathaba waseRustenburg afuna umfowabo osesithombeni uJim Thekiso Mathaba owayesebenza ku-LTA Construction wanyamalala ngo-1989. Nangu Ntokozo Hlongwane osesithombeni waseNtseleni ufuna umama wakhe uMonica Cele noma Mthembu owayehlala eThongathi. Kanti noZithobeni waseGeorge ufuna umama wakhe osesithombeni uGladys Ntombekhaya Nelani owanyamalala kudala kusukela sengathi useMossel Bay. Ubongekile Rejoice Zondi osesithombeni waseXhobo ufuna ubaba wakhe uMcCleb uSuku waseFlagstaff agcinana naye ngo-2004 eThekwini. Ululeka Chemese wase-East London ucela ukufuniswa umfowabo osesithombeni ubizo wami uAndile Chemese owanyamalala ngo-2018 akwazi ukuthi washonaphi. Andile Chemese, Khumbul'ekhaya. Mbukeli isivala ngo-Akhona Mbovane osesithombeni wase-Eastern Cape ofuna umama wakhe uNokwayiyo Mbovane owanyamalala ngo-1990 eya eBekkersdal. Okulandelayo kuKhumbul'ekhaya. Babehambile ngingene ngewindi. Ngikwazi ukudla ngidla njengekati ngidle ngiwatshengisa amabhodi ngiwasule. Ngisho uhlinile. Ethi uyangiyanyisa ngisho sohlinile ungikhumbuza yena. Yakuma nje nabantwana bayi-3 babafana. Oyedwa wabo is getting crippled. I don't know why. Uhlala njalo unama-anger issues. Yeah. Kuthi mina why mina why? Sengathi singazama ukuyakha lemizuzu ekhethekile ngokuvakashela indawo ezifana nalezi sizozikhumbuza ukuthi kuyini ukuxhumana nemvelo nezilwane ngoba abanye bethu awusebakhohlwa kudala lokho. Mbukeli mina nawe sihlangane ngesonto elilandelayo ngesikhathi esifanayo khona lapha eCBC1 unqa phambili wakho nilale kahle. Izihlobo nabangani ezidukelene abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa uxolelana